Muntina sopi ulanaute hozo se na bon savin kalim na salam kain bol che uve tu ni hin kaloi pa thang boy to ke evangelist jang boy ka hi in chilai mun a hin Christmas ahong nei ta to kelhonin Christmas sung chang Christmas meets iti deu ham Christmas sung changa I het hil ho elo le Bible sunga uma boina inei neu cha cha ho hi saiding lungyal ka hin nei hlonin hi je chun na hon song lunglut tai hin ngai win lang tunia he resource person ai pan pi dio kalwai pa thang boy hi in mi pi ko mai pi na ga sai no mam hiti channel hin bezo si na chungwa ki pa thu kan sein hitia hi question and answer season ta hong ki nei to pe jing deng hin hiti channel ki vet na hi lungsit ta analaya ana share da subscribe ding pakai min kan te min tunia kalwai pa to first time hin lain abana hong ki bo to na lai de he ti chu kan he sai he ke pa e ke pa me ale tunia first question diu chui pham tele Christmas ahong nai ki ta in 25 December ingala le diu ka ging cha in decoration ding light ding iza kai Christmas tree ding ikisa boy pan ki deu he tai ale hi chu tabang phat lai ta hi kai ma hin tunia hi kaloi pa do na khat ka hin nei ding a hi in a hi le Christmas hi hon inga lal vanoi pom pi hin Christmas ya nga lal jinge ti chu heaven a hi le Christmas ki ti hi phal bilaya hlungham ai lo la Jesu Christa pin na hi December lai ham phal bilai ham Bible in hi chi hi phal bilai he ati ham ole Jesu Christa chu apin na chu record ki bol ham ki bol lo ham ti hi nangin iti nahin sai chen thai ding ham ai lo la Bible ku na itabang kluna ne yam 25 December ahi pui ti hi nangin itabanga don na pi thayam tua loi pan question hin board chu question hoi ta la question phata hi in chi question Christmas 25th December la hi ibola Christianity ho in Christmas ki mangji ham ti neu khat a background neu khat in sai ta ding katit na Catholic encyclopedia asai na chan hitia ha se Christmas chung chang hin event na len Christmas kiti hi masang lai Christianity hon anamang pove de ka da dingin lekham zi min thang ta ini ho chu Irenaeus Tertullian ahilo le lekhathim adang nang ho hin Christmas kiti AD zathum noi lang se siu khoi bet tinga khat hoi khat be zo hin Christmas chung chang thu an ji wa na ki saboi khalo he na hisin pi vet sam ti ting le early Christian masang lai Christian masaho in Christmas he ana he papovin anamang povi na Bible record na jang Christmas man ning ki ti nam anam po na hi ai le EPT le Christmas hi char sa hong ki mang ham ai lo le 25 December hi pi ibola hong ki mang thai ham ti jin yau khat ga viau tin na sau ta hi ti sim jang le acham lam theding in I het yu khat chu phiam ti le 400 AD chen chu koi man Christmas anamang lo 400 AD zawa pa sa hong ki mang pan he na ai le chi pi ham ti tiang le masang lai Christmas dan chu gam dan chi vet tiang le northern hemisphere ti e ho ha ma chu sa gam kai na northern hemisphere la hi winter solstice kiti khat kiti phat khat he sim dan hen ana omin chi pi ham ti tiang le hi chi winter solstice kiti chu ni phat sim dan khat hi in hi chi pi ham ti le hi chi December lai phat le hin ani kho hi 21 22 kiti vel dong hi ni sa hi hung chom ji tai na hung chom ki ji hi wangin 22 23 24 25 phat lai di ti kitam ti le ni sa hi hung sao jat ki na hung choma bana ne khat hung sao kit a hin hi cha lai phat lai ta le hin milim doi lim sim thu ho na milim ho pathin ho milim ho hen gol nup na sata man lai tau he ni ade di ani sa ho pathin ho chan na te ka banga ga se din che ho langa e ga he thedi pham de tiang le Krishna Vishnu Mitra Horus Satan Tammuz Indra Buddha so in December la ya he pin gol nup a pin now gol nup birthday aman lai tau hin na lang piam ho hin elehin 25 December hi nisapathin
hầu ni a hi in chu tamus kiti ni sapathin hầu ni hang pia ni sapathe on 25 December celebration ana nei hin hiji a chu Christian 400 AD zo ho chen hiji lai festival season hiji a chu amo festival season lai aun so I ho pathin jong hi pathin chung nung hi in 25 December ni hin how ama birthday hen ya hin man tau hi his biblical Bible akon support macham lo hi he diu khat chana hetia chu Bible 25 December jong ki mang to hin a background a Bible awang chu hi chani ti wang chu ki proof zo pui a hi le Jesu Christa apin na hi Jesu Christa apin na hi 25 December ai lo le phalbilai hi pui ti hi chom thei pe na detail tam ta sai diu min ti he jong la chi video chom cha ding he jen a chom thei pe na nangin iti hil chen na pi theyam ki pa mi question thu pi ta le poimo ta hi in bakai Christa hi phalbilai in aping poi ai le iti lai pha na ping ham ti khut the na dinga cha Bible hi aklu hoi tai piu he na hi sun yau khat ga veu te na pakai Christian baptisma chana chu Bible in kumza hitai tiam 30 years na kum som thuma hitai di cha kum som thuma hi ta le ai le pakai Christian kumza hi ministry ai lo le pathina to em kum thum le ke 3.5 year na kum thum le ke sung na to hin aku tia le kum thum le ke sung na to hi le hi chilai ko na chu iti lai ta thi ham ti akim mudoh le chun itila pe kham di chu mudoh bai za khen de ta cho na ai le khuti he la pakai Christa chu itilai ta thi ham jang itilai ta thi tang Good Friday iman na jiu hi March to April full moon ahung ma sapen hapta khu iman jiu hin hi chilai full moon ahung ma sapen Friday ni zana khu March to April sunga full moon ahung ma sapen zana khu it's a Friday ahung masapen Good Friday man jiwen na heche khu Jews te phat simahi amo phat simahi heche kumbul hong hian na heche kumbul la hian Good Friday hi ipi to hong ke to amita hele kalchu kut to hong ke to hian na ya chu hichlai phana kalchu kut to ke to chana chu Jesu Christa chu ahong la 14 nisana hi kalchu kut abawa hian hichlai 14 nisan hoi amo kalchu kut phat hong hi to ke hona chu Jesu Christa jong chu iwa na hi le kalchu kut phat la ya chu hong thia hin na kalchu kut phat lai ta hong thia hi ja chu Jesu Christa athina pa chu March to April ke ka a hen a hong thi ti chu mudoh thein au me ki pa me adi le zinge khudi la pakai Christa chu March April lai vela thi hin na ai le March April lai vela ta hi logic man ne ta cho March April lai vela thi hi le chun kum thum le ke chu nain nung sima le na March April la chu in nung sim tin na jang ele March apa sa hin nung simin lang kum ke kha chu 6 months ti na hin na 6 months kum ke kha chen chu ichana hong chu chetnam ga nung sim te na lat sim da ne ka thiam ji nung sim da ne March February January December November October September lagup na chu kum ke chu na ale lagup na kum ke hi la chun akho tia la pa kai sha chu September October vela ping di ti na hi chu aji chu ma chun le si na hin sung se se chu kum som thum le ke hin na khutia hi le March April la thia le apin na chu September October ke ka hi di ta chu aji chu March to April ke ka hin na March to April ke ka chu ama thi na hi in achu tile hi chuwa ko na chu lagup chu inung sima hi le lagup chu inung sima hi le September to October ke ka hi ti pa hi chi namat thim deu ham namat thum lo de ham wa ke ha point he jong la avel na he thim lo la avel in ngai ki in lang hi la chun calculate bol la chun ale ki pau min tua hi point ani na dinga ka hen do nom chu a hi la Jesu Christa hi phalbilai hi pui
phalbilaya aping poi ti chu na saitan he zong le appoint Israel te hon Jews te hon ku na naman ho chung changa hi Jesu Christa pin na phat itabanga hi phalbilai hi poi ti hi iti proof na pothem ki pam he zinge tua question loi pan hin do chu masang lai zudate ho phat sim dan to e ho tu lai phat sim dan hin aki khizat bin na ye chen hiam chakhat ga be khom muti zudate calendar chu piham di tin la sa ma chu lunar calendar ki lunar chen pi sam ti la halang tin a hin na solar ti la hin ni salang tin a hin e ho hele ni salanga ki sim hin solar calendar e ho ama chu lunar calendar la thil haman elo la tha dung zu ya asima hi je chen ai le chi phem tel hang pi a cha mo ni kho hi 30 days na ya cha 31 27 ki thio 20 ki thio min amo wang chu 30 days a hin juda te kum sim dan hi zan ya ken na hi kha chu pi ham de tel civil year calendar ki tin ani na chu pi ham chun civil year calendar chu phem tel sarkar ki vai hom na sim na sarkar ho ki vai hom na dung zu ya na leng ho ki vai hom na dung zu ya sima hi in ani na chu pi ham ti ting ati ting ale festival month sakitin festival month pi ham tel ai pawa chu kud a hilo gol no tha ho ti na hin na ai le tu a chu hi festival months dung zu ya chong ki sima le hin he thi dinga chu tu lai March ja se banga chu March April ki ti la ya khong ki pan hin na March April la ya hi amhon kum festival months asim pan jo hi ai le festival months ho chu hi festival months sung se sia chu thim pu ho jong hin som ni le li hin hi ta he na to in hovina chu na ai le hi chu tu a he hin vet deu hi tan hi chi am ho khang la ya kum ki he dan na kum ai sim dan ho chu zari zana khen wam ti e hon e khen dan to season ki ti pa chu kum ki he dan chu lia ki khen hi e phat a hi lo le kum he hi lo season chu lia ki khen hi e khatna chu pi ham ti tianga le e ho ha ma chu khal lai ki tin sa phama chu pi ham ti le spring ki tin na ai le spring chu lai za chung ham ti tiang le March April May ki ti kho khal lai he na ai le hi chu khal lai sung se sia chu hi chu kut pi sagi ki ti ho hi izat ham khat ahin mano hin hi cho chu kut ho chu izat ham ti tianga khatna chu kut khat da chun kal chu kut a hi in ani na chun cho solo chang ha kut a hi in atum na chun gama sa kut hin ali na chun pentecost kut a hin khalaya chu hi chu kut li hoi ki mang he ani na chu pham de ni pi lai ki tin summer laya chu pham de summer laya hi June July August se se kho hin chilai jonga chu kut i macha ki manglo gonop i macha nei lo hin athum na chu pham de chawang lai a hin sa hama chu fall a hilo autumn ki tin ai le chilai hi i ho sim dana chu September October November so hin tu lai hi dan he na tu lai hi i ho adinga chawang lai chi ngai lai phat ta hin ai le chawang lai a hi festival izat ki nei kitnam ti tinga le hen chawang lai a hi pengkur kut thaidam na ni kho a hilo le day of atonement a hilo le tu lai a chu yom kippur ki ti na hi cho he na omin hi chi pengkur kut day of atonement ki ti achule athum na chu phem de poimo ta hlambu kut hi cho thum hi ki hin ama sa chu lium hi in festival li kut gonop lium hin li ho chu pitam kar chu kut chor solo chang ha kut gama sakut pentecost kut ahi na ani na chu piham ti ting le tua in se pengkul kut thaidam na ni kho hilo le yam ki pul hilo hambu kut he cho cho li nga gup sagi kut pi sagi ho cho hi chi kum ki he festival season a cho chi season te ni a cho ipi season te ni ham khalai le chawang lai a manu he aban pal he di kha chaphem dil phalbilai winter kiti December to February ki ka he kut i ma cham lo he thiam ta ve na chila kut i ma cham lo he ai le tua kut ho hin ibola chot in se kho ham ti la kut ho hin vet sa na ne ja in se we ai le kut ho chen avet sa na che pi ham ti le kut thum ho se hin ga be khomote kal chu kut chen i pi vet sam kal chu kut na chu gan ki that sa ki that he na
hi jun pi vat sam te Jesu thi ding Calvary cross ang thi de vet sa hin ani chu phiam na chol solo chang ha ku chol solo chang ha ku chu azingnya ki mang pa hin chun pi vat sam ti tinga len ko chol solo chang ha ku chun Jesu hana a chol du ding hana ki vui ding na chu sa vet sa hin athum na chu pi vat sam ti te gama sakut hin gama sakut chun pi vat sam te Jesu hana ku na hong tho do de vet sa hin ali na chun pi vat sam ti tinga le ni som nga zo wa thagau thing hong kum de sort to na hin to pat na diu cha vet sa hin na is good li si si chu pakai Krista na to dil lagaw ti hong kum la di avet sa hi e ai le hi chu hi ti hi ta la chun ai ham Bible chun khat loi ku hoi man ngai na lai em tin na ai bang Colossia bu ni chang sam de ko chang sam de go ba hi vet ti le man ngai te poi aji cha ta pa chu Krista hi tai ti dia chu i hon pakai Kristain Israel ten anaman pen pau chu alim pa chu pakai Kristain ata ta ang pu da ki mang lo hi tai na chu ban adang topic ngai se dio hin tin ai le tua ibolai chu isei kho tan ham ti tinga le hin kut chung chang thu hin seina wa chun isei ta win phalbilai je hin kut khat cham pui tin hi chu phalbilai kut khat cham lo hi ai le phalbilai kut khat cham lo chun pi tin ham ti tinga le hin phalbilaya December lion chu pakai Krista athi di chu sa na meaning ma cham lo phalbilaya thi keu keu hilovin apin lai ding phat Christmas lai ding jong chu good ho da chun hong ki tu ngai hen na ipi good ho da ki tu am ta in sim to ale ham bu good ki man lai vel ta hong hin pakai Krista hong pin de chu na hi chalai ham bu good ki man lai vel a ko September October vel la ya chu pakai Krista chu ana pi nga hi ti cho akut system akut ki man dan huwa ko na ivet tinga le athi lai ho jong kurin a hop so ke hin avet sa so ke hin hotel athi phat apin phat ho jong chu kurin hop di ipi kut benin a ho mam ti tinga le hin September October vela ni ke mang lambu kut lai ho chan a hop hi ti cho chlai kut man dana ko na pakai Krista hi December lai vela aping poi ti cho akichi the na he a point thum na dinga hen akichi thei pen dinga Jesu Christa hi 25 December len aping pui ti chu ichanam khani he taven he jong le clear evidence Bible ko na kichi diwa imu theina diwa chun to hen John Baptist pa hi amin Zechariah na Zechariah hi ama hi thim pu hi in abija khorsa thim pu hi in ale John Baptist to hin Jesu Christ ai thagu ma ki hi hona hi thagu ma ki hi le John Baptist pin chu head da oba hi le John Baptist pin chu akluam thaya hi le Jesu Christ chu John Baptist pin zo thagu chu sim be le Jesu Christ pin hi ding hi ti pa chu tua hi iti sim ding ham na iti isimale ichi chu Jesu Christa pin na chu mu to thaiding ham ti chu loi pan cham kim ta nan explain thaidam tuan Bible tua loi pan hen do banga chu pakai Krista hi iti live vela ping ham September October live vela ping he ti na dinga chu ipi head do de ham a hen na hi head do na dinga chu aklu khat ome aklu chu pi ham ti tinga le Zechariah priestlyhood ministry na thêm buhi na aku na sim do the het I cho hin ai le Bible jong ga ve khom tin luk bung khat changa na chin vet tinga le juda gam leng pa herat la laijin abizia loya them pu khat amin Zakaria ki ti amin chule a in nei pi chu aron chel ha hin amin Elizabeth a hi ai le chela abizia loya them pu khat abizia loi hovina na to dan pa chu het thima le hum ki man no de tai epizenam ti tinga le chlai het di khat chaphem ti ting le amho thim pu ho na to dan hin yo khat ga explaining ka tin na thim pu ho hi pathinin masanga chu hi ti hi mi khat khana ta he an hlen na hin ai wangin mi khat khana in hlen pa chu ai lo le mi khat da hong pang pa chu a system hong ki khialin na a system hong ki khial phat na chun hi a system ki khial phat na chu Israel phungla chu mi somni le lil han do wa mi somni le li ki hang do ho chun mi ni nia hi an to wai tai lakha sanga chu na asi hovin sanga chu mi ni nia hi an to hin
hi chu mi ni nyan to na wa ko na chu in calculation in bola le la chu hong ki man do te na iti lai pa na iti la vela iti lai pha na hong ki tong pan ham ti chu hong ki man do the hi ai le cha bible chang khat bible la ko na imu the imu ta bin tun luk bung khat chang gi na ga sim beng ka te chin a hi ti na hi aloi te ban bana ke la dung zuya pathin anga thiampu na ato pe nin thiampu chon anga ya pakai hoina alu chun thilnam tui ha ding chu achang khata na hi na ama hi zakaria hin akil ha na pa chu ama phat hong hitai zakaria hi chunga bible cha ko na chu ipi ham ti tinga le abizia ti chona abizia loi the division of abizia hin ki chi sele acp in bible chuna ai le tu wa chu abizia loi chu niaw khat bible khat nga ben tu simbu khat na bung sang ni le li chang sigia pat sam de gi na che ga vela le anga na chu melkia chunga agop nam mizanim chunga asagi na asko chunga agit na abizia chunga abizia chu agit na it divisions na agit na hi in ahile chelaya agit na heti chu in that dio ta e izwa sei bangwin amo hi thimpu somni li loi chu khom khenova amo chan hasam le lhani sunga chan na ta hi o chu hoi tai email chi jing dio hin tin aile hechi abizia chu iti phat lai ham ti abizia thimpu ti phat lai ham iti ai vet tinga le hen abizia loi ho chu march Mars apa sa in simpana hi ale agit na chu abizia division hong hi hi na aji chu Mars a chu thimpu na to apat o hi na Mars apa sa hong kisim to wale i chan ge chat na chu abizia phat ham ti pa chu Mars a kisim to wale sim do bailam ta sim do the hin a kisim ma le hin a kisim to wale iti lai phat vel ham ti tinga le hin tu lai Mars a pa sa hong kisim to wale June na tu lai June ve ho tu lai June hi hong hi de June ve lai ta kho vantir Gabrielin ahong vil ti na hi he chi ama thimpu zakaria chu June lai na to hin hale tu in pakai Krista chu iti lai vela ping ham ti be the ding chat khat na ve khomatin he chi chat hi screen a jong ki ta do hin tin he chi chat na ko na chu pakai Krista hi December lai ping Halloween September hilo October live la ping hi ti khot do de pa chu chat a hin na siniaw khat hin explaining katin izoi ma bangwin hi chi zakaria thim pu pa chu abizia loi hi kitin abizia loi chi iza na ham ti tingale get na hin a get na hi kitin aile iza amasang la isei ki chu phem ti tingle kum khat sunga chu thimpu division somni le lia hevin somni le li ho chu thakhat sunga hi ni ai ki ho mo hin ali chu calculation an ki bor to wale abizia ho chu agit na hin na ahile tu wa chu het dio hai mil hil khat dio chu phem ti ki tinga le itilaya hong ki hom pa do ham ti tinga le March chi hai mil hil March lai ve lai hong ki hom pa no hin aji chu chilaya hi amho hasim lai ki patna hin aban ting le chilaya hi festival imazam kalchu ku chosolo changha kud ahilo le gama sakut ki thio lai hin hi chilai ta hi hung ki hom pan wa hi ai le tuin hoi tan ngai lang chilai hi hoi ta giel ngai hin ai le March achun group ni am tai na March achun group niam tan April achun group niam tawin May achun group niam tawin ai le June achun group niam tawin hi chu ai kisim to wa le March achu 1 2 April achu 3 4 May achu 5 6 June achu 7 8 June thapa hi abizia ho phat tina hi ai le hi abizia ho phat lai ta chu abizia loya yang chu thiam pu tam ta the hin thiam pu tam ta chu lo trial lo wa hi Zakaria chunga hong chu hin he chi June ha hi Zakaria hin mun thinga chi a gimnam tu hal na pa cho ma pha dong hi tai na ai le hi chi June ha hi abizia chun mo ne ya pakai vantir Gabrielin pakai John the Baptist spending to sims an sei tai ai le chia hi chi ha ko na hi Bible aji veting ala agachin azinu to
aglum khomile pakai pathinin anaw bu hon pe di chona Elizabeth naw bu hon pe di ai le hi chu ipil ha ham ti tinga le hei mi lo di chu hichil ha chu zuna hi ai le zuna pat sai na hin sim to wa he le izat chung thaizat chung biblein Miriam chu kisele tiam tile thanga song ti chuna ai le thanga song kiselin ai le alhagup na chun atil alhagup na chun vantil Gabrielin Mary koma agachin agavile ti cho na ai le alhagup na chu Mary koma pakai vantil Gabriel juga chia hin ai le Gabriel vantilin Mary koma chu hichil hagup na thu se hin hichil hagup na chu hoi lai ham ti khod da wale pakai Jesu chu itia ping de ham ti khod do di wai tai na ai le hagup na chu hoi la iti ham tin ga khod taw te July August September October November December khod ya le December ha a chu hagup ki tu chat hin na December ha a chu Gabriel vantilin Mary agavil tina hi na December ha chu aje chu zuna chu Zechariah thim zuna chu naw pan hita in Elizabeth in zuna pasal hagup chon kisima le hagup si jar ham ti tinga le December cha hin na December la chu pakai vante Gabriel in Mary gavila le hichil ha ko na chu Mary naw hin pana hi le December la pasa in hinto sim le chu naw dam the kha chu nu oi sunga thaizar de ha za thako na 9 months bear cho thako chu hin to sima le jar ham ti tinga le December la pasa chu hin to simo za January, February, March, April, May, June, July, August, September cha thako na September ai lo October ti na September October vel lai cha he ala ko hin na cha he na khutia le September October vel la cha pakai Krista ping di ti le he cho ade na ama sai in sim tabong ma ama sayang chu point number 1 a chu pakai Krista chu September October vela ping hi na athi na ko nan ki calculate na le ani na ang chu December lai a hipon a hi wang hambu kut lai he ti in khot do in tu ang chi khot kit wala hin September October vel lai chat hi ti chu naw bu akizil sung to in khot to wale ki tu chat hin na khotia la pakai Krista chu September October vel lai ping hi December lai hi poi ti chu nhiều itai logically tai ga khul le hang ki khod doi na hit chan chu hi pakai Krista September October live la pinge ti na ki khod do the na ole ki paumin to chun evidence thum ta hi clear that imotavin Jesu Krista pin na chu 25 December phal belai a hi thei poi ti chu Bible changa kun le background a kun in imu thei tavin hi je chu lungbuina nei tam pinom diu hin hi ji chun tu hin anavezing in lang chuting ta le mabana zong hi Christmas meet kiti ho chu clear diva adang ho het hil ho thilza chum ho Christmas chung changa hi upload hong ki bol ki ding hi in je chun nangin zo ananga jing in lang tu nia hong ki sei hi nangin zong phat a nange a hi le Jesu Krista apin lai phat chu itabang phat he ding ham ti chu hui lai phat he ding ham December he mong nam ti chu nangin zong na he do thei ding ai ta zen ka ki pa in nangai zen pathin bu han aban nanga jing in stay tuned